Ngila tre kini ke kam la kum bakhat lai snem ye menta but ka average don over jingi la kum balai pesan la ke ngila penyar ke kom tre kam jingi limbaga services ke bing ai ki tourist tang haki haka sor bat ngila ya ki nong kendong ba peru man la snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bing tre. Ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arja Arfway bat hakapor bangi sedang ye klamdon kanu ke jing bay pisa ke bahia. Idon tangi ke jing mut ke jing trang ba ke jing tmu pen orlong ya kini ke kam. Mentai ngila shna ye kai ke bas kem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ngila nang kiu na way usnam sha way pat. Kathong kyong i na du asdang takwa i upen he ye kani ka kam kyong i chiki wi wan ke jinla dadak chna i ye ke jing stang katewan em kam i yo upen ku chu i ye kani ka khi kyong i chiki yaw ka wat me matle yo upen bha i ye kani ka sap ka wade em lupa i nei te wan yo i upen scam ni kanong rim yang kani ka kam ka wade dap sen i kwa ile uchna but yo i kam ile ye kiwi ye open m kami ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ye ka kam kyong i kwa uchna ki ne khalia kiwa ye yen scam chikling hai Haba piladap banseng bat penyeng nong remya ka kam kasin jam ka bobot kalong kumno bopin penhe pensan rengkat ka jingarap ka pabiang ka megapreneur ka de ka rensan tang ba ka de ka jingakop Henry ke rensan ke ba ailat ipi bapin ye kendu iki beri baper bat bapin yo ke jingerap ke company kumno ban kentie ki kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge ke de ke jingakop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ke jilla Meghalaya ha ke grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Arja Arfusan ke de ke kabu ke bakerpang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba ki lasdang ban kendu bat ye kren bat ye ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kentiu shushu ya ki kam ki jongki pada pikwa bani shimta kani pidi bande ki nong shong jong jela Meghalaya pidi bande ru ki nong India ki balak palat ek khat pras nem seneng pidi bande kita ki registered private limited companies tane pidi ban long ki bakloi ban register pihak ban pen i ba katon over fi kala cross ek live san lak seneng lane pihak ban pen i ba pidon ek bor ban yo ekani de bandan ek kam lane ka tiar bala ban pendon kam ek team ke bas cam ek jing yo anong na waves nem show away Deban ai kam ai jam ki wei deban dan ki jingshna batma ki tiar lan ki kam ki jongpi pidi ban long ki bakloi ban pendon kam ki technology panam pediang ki nu ki kam ki bai dei bat ka kam khai dan ki bai tre sieng kani ka dei nam ta ki nong seng kam seng jam daladi Nakeleng ke jela Meghalaya on jet ya apsan ngut kinong sengkam ban pitch hakaron ke banwan bat nakini san ngut kinyo ekalat ban mikmat ya ke jela haka Megapreneur Expo Arja Arfusan Nilaya lek bagi jin jenjar mentang ente rengkat bagi jing kersan ngin kentie ke jela Meghalaya Uba sambor lang ding do weni ginong khayi ulapan da kejingtip lengba ka RTI na ka office terekam of commissioner ka excise halor ka excise amendment rule Arhajar Arfusan ka bala pediang da kanun menteri ha ka khat terek unai lur Arhajar Arfusan hagane kejingpan jingtip lengba ka RTI ulapan jing syai ba kejingpan kalai ka rule kan dan jingkala ya ka dor ki kiat IMFL laga barcode kan terekam na em kiat IMFL ban ajing tip alor ki agency ka ban terekam ka barcode halor ki jingkot tanda ban aswaban syem ka karai hato kala dan em ki jing emer jingmot ban ki briau ki ban bentah ka kam bat kanu ki agency kan syem haba ban terekam ya ka barcode system haba kerani kala patai ku bor ka arku artrek unai luar Arhajar Arfusan hasilong press club ubak sambor lang ding do ulong baleng ba kene kejempen kelai kene ke rule kandan ka way ka implementing agency ka banwan rong hapa kene ka than
bat akakam khayi kabanyo jing mentoy dengan khajna lengba kakyat IMFL. Da ka bagdaw ro ba kum bakalong mentahi ka khajna ka bapendap ik platengah ka sarkar kadai naga diesel, petrol ba nakakyat. Namar kiha papo ka state subject claim dadon ga GST ka bujusio san na kasispa ya ka diesel khalai point san na kasispa naga petrol ba lai po nakasispa naga kyat IMFL. Uba samborlang uloong bakani kejung warak sarkar kani ke agency ban yo onong na ka percentage ka bahab siam ka khajna ka kyat kan kata apat gi brio ki badan ha kani kam nomor ko bakalong mentahi ki brio badan ha kani kam ki yo onong tang arpo naksispa na ka kyat ha ka bakin ha siam ka baidukan ka bainong tray ka bill light bat kiwai Jingwan tungan taksi just klik press briefing di luar excise amendment rule ajar pesan harba cabinet kadang dipsong dan approve artikel September ajar pesan. Perkembangan yang semua berbulan lima ini ke excise amendment rule 2025 akan sedang berkawin entity dan yang kata kata implementing agency dan company kapan manrum ini ke IMFL trade. Perkembangan yang semua kinjak ke hak bagi pembiang khajna syakasaka jela cenderung syakaka firm syakaka company dilata hak kali belum ki adjust antara tax bagi siu ini syakaka government ni mun minus na negativitas bagi syakaka tari apa wajib jinte itu mai jinte mentai state ini khajna kaba penpelang untuk supply rom yang serta lagi di khajna bisiu naga diesel petrol naga IMFL ke markini ki hak ka megala value tax ki hak for state subject ki pernah itu GST de ka high speed diesel bisiu 1% tax MS di motor spread is ka petrol bisiu halai pensan persen tax baka khajna mehedu kadi dengan IMFL ke क्या इसी मधु मैं फोकस ते kini khajna bingilong ni para khaji tadi bitek bangin pen he kepala yang jong sarkar jela kenapa nang tu kio bisi ya tulok jong menteri sarkar kio bisi tulok jong ki nomikai sarkar school college bakai ke bagi pen pelang tu kemudian pensya pendaibat ni sapuru no suai te kumai setuhi yang ni kata dan tila ni kata agensi kurang man kumai setuh bendai itu kepada jelas ni di dua apa te yang ni agensi ke government ampun yang tak apa kami kena ikut kita percentage te kata percentage bagi dunia yang tu saya bila dia itu ba funding berkai bagi apa personal ni ba khajna ba kipat ba sarkar jelai jadi ni limba na ni ka diesel petrol na kia kemudian benrung rumah sampai di benrung ditek air juk sarkar jela di benang penekam te bakumba judan kaji ngomba ba di benang kebuat si oni liban bancani akan hakam sarkar di benang banyak hijat jom sementara lagi hadir di pengkreat yang ada pulun ila invest di business itu ni pada di polisi sebelum bagi penduduk development pada ini malada di hak ban minus no nakai ke margin jun kita seperti nasional te keserta pada nama aku mengintip pentahi kanang misi kanang kiwe itu kamar bang ada sudah kan mo kata inflation itu correct te menta kembali pentahi kita dan kita bukan di baterai di kam kio tak profit apa 4% te 4% tak profit kamu kau table pro 4% supply bukan nah itu 4% bukan siu yang baik kan bukan siu ya tulok jadi menteri bukan siu yang baik bukan siu yang boleh jadi sukses sebagai betek-tek bisnes kejudan ba itu kok ya jadi no itu 4% dah sudah betek ini tapi pendiam kita tidak ada di benar no minus no kita tak menteri kita